Abataka bo mu cyaro cya Kabukwiri bamazire ubere buringwa bakuteganisibwa insonga y'amizi hamwe n'inkutu. Abana bagira ngo kuya batunga district okuruga mu mwaka gwa 2010 taruho engeri yona iba kwasa kwana baganyuramo mu district ya Rubirizi. Aba nibongera bagera ngo bahati abataka nibika almost nko muri umutwaro gumwe konka nabareba ngo abembezi bona abakukira kubana batekaho taro nomwe ayaba yambira akizibu chikwatirine n'ensonga y'amizi zaga okutwariza hamwe amizi guni mabimbwe n'amazima nicenda ngo bagagambe enjura kweri kugakanya mu kisharu gaba minji gashuma ngo umufureje gutwatire ati tutawo amizi tuganyo konka gweni mabi nituganyo abo kujangu twina yituri hagandi mizi washire bani tuganyo sibwo kushoberwa mpaka kubona boni itokashara bakabukwiri twabantu shangu ababa ikitongoro cy'abazungu cykwasara hari indangare kafuna mizi nitwe tuyambe twatereho nitwe nk'abacara bakabukwiri tufuna mizi marungi kandi tufuna mizo mbwingi tukoraye ekayite bitwetago mbwiri ahabwo kuba kutukucererwa hamizi ebiturukora mukana bwe biturenga ushanga no bumwe abana bitu bagaruka ishemero batatungire cya mushana ahabwa mizi kuteganisa. Nicholas nuwomwe agerezo kuba nayika umbatakaba okubasa kura kanguya so kubana bakwakiraho hakizibu icamizi abatakaba bine ebisara bibiri ebakutama amizi konka amiza gabarukwiyamo biyamu emisondwe usanga zabarwaza hamwe no kwiyamo umuswiza gwa typhoid aho kujanga nwana bakwisa amizi mabi aba amizi bana bagataha nigabane garuga ahansi kandi bakozesa akire kinji usanga abana b'amasomero nabo baretebwa okureba kangu ni barimo kusoma teko kitu nchikurugira asete twatufuna okuba ntekoramo murumo munywani wa yayine bitano warukuma rukwereza konka intekateka yitu no kugira ngo tuyambe district ya Rubirizi cause 43% y'abantu abinamizi so norangu trackinga biggest percentage so intekateka yitu no kuyamba Rubirizi nebinde byare bigerire kuranga abantu bona bafuna mizi marungi mu makagabo kunkura ikitongore kiba kwetu cya Clean Water Forever nani nsaba kumukuba muriyo mutuyambe mutubuyambe kumara nitumutukanywa amizi marungi na nabana bito kusinga abo kurwara omujuza gwa muri abo kunywa mizi mabi obundi kacendera kuzoma rwaro tucenda uzoma raro tufuna kasente katwera abana kaka school fees mwenu mutuyambe nitusima munonga okuleba ngo omubire bihoyire tubere twino buzibu bw'amezi amabi munonga kunga kandi kututungire grupu y'abajungu abagabari na Nicholas akabaturetera kuno kuba turebire bashanga ngo amezaga mazima gona turyana nako bagera ki bajya ngo twakubakorera amezi tubatereho za Nayikondo hati Nayikondo bamazireho emwe tubatandika kunywa amezi marungi agatari mu burofa mbwenu hati bariyo batwongere ndijo Nayikondo nayo bagisabwa hagati baracye kugimaro kugitimba mbwenu ntubasima munonga kandi bayize ngo nibaza kutukorera ibiri zibisha tumbwenu ezotorire kisharara cyetu mbwenu hati bamara kuzikora amazima garigo nitubatachwa kunywa amizi mabi tubatashwa kutahira umbwina nko kwa bana bariyo nibagira abana ni baremwa kuzayishomero ngo babanze baza kutahira bishe nabanye n'amizi mbwenu kibaretera okureba ngo nibacererwa kuzayishomero bazayirindi zoba ninga bafero. Kabukwiri ne cyaro ekiri mu Rukagwandangari kiri mu Gombora ya Liero kandi kiri mu district ya Rubirizi kandi Kabukwiri ni yari umwanya kwensozi konkati Kabukwiri yonka ekuteganisibwa ekizibu cy'amizi hamwe na nabakisaru abakusangibwa umuri Katanda sub county nabo ne batahamizi mabi usanga ngo bakozesa Saru primary school nayo no kwesa mizago kandi kibaretera kureka ngo bafuna ubuzibu especially abana bisomero kabisi kitutwine mizi amizi agutukwaza sanagaga yifaka kandi nigatugwaza tukunda kurwara munonga toilets zitwine na zonine isemire nizibonire abo kubanga toilets ninga wanywa kaga mizi ubura
kuhurira no saso mu ndesa hezo baticha bakueleza ngotaye mwe tusaba government etwase batombekere tankisa itotobona mizigo ku abo kubanga twine kizigo mwezi abantu saba government etuhereze amiza marungi etukore taps even etombekere na tanks aishomero ryitweri twabantu saba twesengereza itwe nk'abana tutero muranga government mutwirire hihi mube nitwe mukwega kwitu n'amagara marungi nana abasomesa abarungi Rubirizi district enyumaho tubase kwa tugambaho na plana wa district hatugambire ngo Rubirizi yakubera n'egeno miso no kureba atugambire ngo government yakubera n'egeno miso no kubongera asente ikigambo ngo district ya Rubirizi netunga billion 10 billion mwenda n'ezabakozi kandi asigara billion 5 ezenkurakurana ni billion 2 usanga ngo sentezo niziba zirinche special korenguto okwisaba abantu bohereza usanga nabone baremwa no saba government hakiri kuya kubasa basoko ne geno miso ne kubongera asente omplani yabo ngarubiriza indugambira tukaziriye waro konka uburwaro burumu n'ubuce munonga kandi wanorebe namba y'abantu ni impango yo kugira ngo agamarura garumutwe kubasa eje namba y'abantu mwente nshaba ngo kubako basa kutondera yo ngesende ningasi bakagera ngo Rubirizi riyare ndoreba ibyo buhereza nko marore tubiri tubukumara bakatombekeraho samuhere center zo magombora gatine ki amarwaro ntibasa kuyamba abantu bitu amashomero tugine konkati minji chunka infrastructures zikirimbi structures nimbi munonga ntugera ngo kubako basa kutongera room center mu department ya education obunda byo zimbe bukaba renovated ningasi rehabilitated obunda abana bakagera umwanya mu ryo kubashomeramo kiretero umwana yakunda kusoma kwe wano reba nkinguto zitu inguto tuzine kunkati nyingi kandi nabwo ziruho nizimarakire kace ziba zafiri so nsaba ngo bundi hayongerwa yesente akaba ho return maintenance abantu bakagera okucaba wera okutransportinga ibintu yabo byo buhingwa ko bireto mu butare aza bakagojya bagumza mbakora sente ko kubano reba district yitu ya Rubirizi na parish ezinche ezina amashomero ga primary turiyo tugezaho kugira ngo turwane na government turebe ebase kureba ngo at least buru parish naza mu primary school abo ko bayinde gambira abana nabara bata distance ningo munonga kuhija umashomero bobo nkabaza kwikayo mbabaruhire umushango mwana atine naci na appetite yo kugira ngo azo mu class ashome so nsaba ngo government kuyakabasa kuteka ningasuburu parish ningasuburu muruka kuteka mu ishomero ya primary nitiza kuwera abana bitwabo kwa accessinga easily ebyo kwega to sub county twine nkugute reki nkuguteji eri rutoto sub county meaning that winka abantu bakashenyi sub county kashenyi parish nitwe tujya mu rutoto sub county so nkabire nishaba ti mazima nitwe chamani kireka ngo twafuna amizi okuruga omunyanja yitu nitwe tukore ki tuje kutwaganyigwamo like now nkakashenyi kinoko n'abantu abakubonabona ahabwe nshonga y'amizi etugambira umugomboro 11 negombora nse munonga izina secondary school za government nintekateka around only 3 sub counties ezoro kushanga nguzine mu secondary school za government hagan parish gomboreza sagara taru mu secondary school echo nkantire tero mwana cyambugumira okwa kusesinga okusoma mbwene tsabanga government ndiko yakutekatekaho ekatunjera sente ningaseka turetera project kugira ngo at least murugombora at least nkumwa emyaka etane yaza kubaho umugombora nkamushanze sigire egombora nkisha tuzukaza mu secondary schools tubasha kuyamba abana bitu okwengera kusoma munonga tumunza kugira ruburu takatunjira nizi katanda nyenda mu nkwasi tuteho road block atagira umuntu wena akwenda karura yija katanda
kumanya ngo mbanda amabandi bakaba bagibingere nitwe twa katandeti nitwe twatiriyo umwama twipe parliament ko kiri katanda akasingira katanda bwe nanisha babo katibu mu mugambere katanda tagaruka yo tine mizi katanda tagaruka yo tine mashanyarazi katanda tagaruka tine amashanyarazi na mizi kubanga abachaba kara sub county katera sub county wena ntera karuko na kina amango kugira wen tinkure babwa kintu baramizi ntubara amashanyarazi kandi twe tumuhagarura kazanka road boroka mugambira ati je kutara kuno ejo mnakirangira enshonga itwine nkabataka bakachindo nkakatana ngomuruka nakatana nkegomboro kutwarza hamwe twine kizibu cyo kubura kwa mizi itwe kuta namara emyaka 8 mbwa PhD konka tukafunaga report yo kushanga ntu reporting of jam twina mizi marungi aha kutwarza mu sanitation amiza kuturukoresa namugera ngorwo mwihamba ngunabirwa mwempunu ngunabirwa mwabana oruguru bana banaba ifenu bata abana bambanya morguru abandi kuri ife mbata zagira ki guteka ku icyo ndetse zubucango icyo cyikurushanga ngo katanda nkegombora typhoid ekanyoro mbantu ahabwe nshonga yo kunywa amazi gatatekera abana kuba kubambaza ndambaganye ushange kintu cyo cyo affecting amunonga nkegombora ya katanda omuhereza rama nyo nkamemba wa Clean Water Forever kugira ibintu kusoma mbe papara ningasi plan wa work plan nindeba na mission ningasi vision ni ku extendinga project sezi ombichweka ibyabantu abari kuba mu nsonga z'amizi era kureba ngo abantu tubabasa kufuna buruire usanga abantu bafuna buruire kandi nabana bato kugira ngo tubabasa kubahamba kugira ngo nuba z'amizi echuro kandi usanga bazo mu bintu bitakwateragene so ibyo nabyo tugezaho kubiyaho so kandi ninyongera kweta ba leaders bo n'abaryoku bajoyininge mukono nitwe babasa kutuhereza ubuyambo uva kubasa kutuhereza kuranga twa extendinga ubuyambo bo mbantu bitu umbicuye kana munonge byandangara kabukwiri embera kuko mukugireba nimbera munonga so netaga emukono zona ziri united.